Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa'lam anna man 'abada Allah bighairi 'ilmin kana ad-dararu al-'a'idu 'alayhi bisababi 'ibadatihi akthar minan naf'il hasil lahu biha. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil 'ibadah wa huwa ma'a dhalika musirrun 'ala ma'siyatin yara annaha ta'ah aw annaha ghairu ma'siyah. Wa alam lan weruh sapa sira annaman satemne wong abada kang ibadah sapa siman Allah Gusti Allah bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu kana mongko ana apa ad-dararu kamadarratan kamalaratan al-aidu kang balik alaihi ing atase iman napa bisa bab ibadatihi kelawan sebab ibadah iman iku aktsara luwe akeh minan naf'i tinimbangane saking kemanfaatan alhasili kang hasil lahu maring man biha kelawan sebab ibadah. Seterusipun beliau Al Habib Abdul Haddad Adabu ketahuilah saungkuna orang se beribadah dekat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu maka ad-darar kemadarratan kebahayaan bahaya penekat lebih banyak lebih kebetiraki daripada kemanfaatan karena tak situng ibadah kecuali ibadah neka dasaren kelaban ilmu. Ibadah apa baik? Ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat, bahkan solawat sekalipun karena salawat ni kejukan bentuk ibadah ta'abbud dekat Allah Subhanahu wa taala juga butuh ilmu. Pernikahan nikah ni kejukan ibadah karena bentuk ta'abbud dekat Allah Subhanahu wa taala, maka pernikahan pun juga butuh ilmu. Tak situng amal ibadah kecuali ibadah nikah harus beda ilmu. Tanpa ilmu tak mungkin ibadah nikah bermanfaat bahkan madarat kang kui orang yang beribadah tanpa dasaren ilmu. Bahkan lebih banyak kemadaratan atau kemanfaatan sama sekali orang ibadah tanpa ilmu ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kemadaratan kemelaratan ini lebih banyak daripada orang se ibadah tanpa ilmu. Munde tahu saya ibadah ya tambah sahara Pak. Cering se ibadah tanpa ilmu baik tolak bi Gusti Allah wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal tolak la tuqbalu tak terima dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergane ilmu ni penting. Ngaji terus sampai bila? Sampai tahu benih sampai mati. Ngaji benih sampai tahu. Ngaji sampai ngerti, masih lah ngerti tetap kudu ngaji. Cek polan tadi orang ngerti terus tak ngaji. Cek bolan tadi orang saya sukses terus tak ngaji sampai bila ngaji neka minal lahdi ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi, mulai dari kandungan ibu nyari ilmu yakni mulai ki bayi nyari ilmu minal mahdi mulai dari gendongan ilal lahdi sampai ke liang lahat tetap wajib nyari ilmu kang kuikul mencinengan untuk nyelamataki ibadah menikah. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsa fil ibadah wa kam min 'abidin pirang-pirang min 'abidin saking wong kang ibadah qad at'aba kang teman-teman mayahaken sapa si abid nafsahu ing awake abid fil ibadah ing dalam ibadah
wa huwa halai utawi si abid ma'adzalika serta ni mengkono-mengkono ta'ab iku musirrun wong kang napa niku netepi ala maksiatin ing atase maksiat. Berempat orang payah dalam ibadah, payah dalam ibadah sampai ibadah nak gelak ada tong gelak ada penting nak saking dari benyan ibadah sampai lesah aban sa ibadah mun parlo sampai potong kapi tolang sampai terpotong-potong teginga irban terpotong-potong saking diri benyan ibadah keng sayang tak catat ibadah bi Gusti Allah justru catat musirrun alal maksiyah musirrun ala maksiyah justru orang ni kebene catat ibadah tine Gusti Allah bahkan catat orang sing ngelakonin maksiat. Betapa penting ilmu ni kayak dalam urusan ibadah para hadirin. Orang seibadah tak catat ibadah, tak catat taat, justru catat maksiat tina Gusti Allah. Sembrono orang je berarti. Aban kewajiban solat tapi tak ngerti urusan solat. Aban kewajiban zakat tapi tak ngerjaki tapi tak di ilmu zakat. Aban kewajiban haji, ban kewajiban selain tetapi aban tak gelem ngaji. Kini kah orang seekocak lesah oleh ibadah tanpa ilmu maka tak oleh apa-apa bahkan catat musirrun ala maksiyah catat orang selalu netepen ngelakuin maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala yara annaha ta'ah ben boleh orang ni menganggap apa saya perbuat adalah sebuah ketaatan dekat Gusti Allah padahal kemaksiatan ni kah orang ibadah tapi tanpa ilmu walaupun aban nganggap aneka adalah sebuah kebaikan, sebuah kebajikan, sebuah ketaatan tak catat apa-apa tina Gusti Allah kecuali catat maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu penting ibadah selebih penting boleh ilmu ibadah pak. Orang makin pun tak ngereken ke ilmu ibadah ni kah, ke ilmu agama ni kah tak patut ngereken. Anak-anak tak ngerti rukun wudu, tak ngerti apa sebab batal ke wudu, tak ngerti rukun solat, tak ngerti apa sebab batal ke solat, tak paham bacaan di dalam solat, apa saya baca dalam solat artinya apa, tak tahu. Ajib, nikah fenomena akhir zaman nikah. Sehingga banyak ibadah yang tak bernilai nol. Banyak yang model untuk ni kah? Banyak yang model untuk. Mon banyak yang nak untuk. Tak berbobot sekali ibadah. Nah, lah ni kah sebab bagi napa? Sebab bagi orang ibadah yang tandi ilmu. Ibadah haji ni juga ibadah ilmu nah. Mun karo nganti lagi bulan banyak tunyan na bulan soki jalan ke Mekah pas depak ke Mekah ya ngak-ngaan jala bola labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak berarti mau mari ngaji manasik jua bod santak galero dabbek iko labbek ko dabbek iri orang ibadah tandi ilmu mulai dari Mekah benar cerita ibadah benar cerita Ka'bah benar cerita Hajar Aswad cerita temar ku temar Mekah je jong terak jong montore Mekah julap gilap jong ewang buang teti mulai dari Mekah karo cerita montor cerita rosoan acara tereng bine ngi sebab ni ke ibadah haji no apa tandi ilmu mereka orang sebelum haji wajib ngaji mun tak ngaji maksiat hukum dosa orang yang kewajiban haji terus orang kela tak napa ngaji bab haji hukum dosa maksiat hukum
beda ilmu nakapi masih abi ini beda ilmu lagi ya cek kor-sokor pola naban mapan abon sehat gampang mentawat kuat saumur jagungongku si kejagi lah tombeng ponan pun tanpa ilmu. Nah, waqad hakalan teman-teman wis nyeritakan sapa Syekh Al-Arif Billah yaiku Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi yaiku Syekh Muhammad bin Arabi fi babil wasaya ing dalam bab wasiat minal futuhati saking kitab Al-Futuhat. Nyeritakno an rajulin saking ceritane wong lanang min ahlil maghribi saking ahli penduduk Maghrib Maghribi mun cara mangkin Maruku Maghribi Maruku anahu sak temene rajul iku kana ono sapa si rajul ono iku kathirul ijtihadi akeh oleh mempengi ijtihad nemen-nemeni mempeng fil ibadah ing dalam ibadah wa annahu lan sak temene rajul iku ishtaratuku sapa si rajul atanan ing himar wedok atanan tuku ing himar wedok walam yastamil lan tetapi orang gunaaken sapa si rajul ha ing atanan fi syai'in ing dalam siwici-wici. Beda cerita dari Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Arabi riwayataki ceritaki beda orang laki min ahlil maghribi dari Maroko annahu kana katsiral ijtihad fil ibadah orang laki ini kah begitu mempeng dalam ibadah siang malam ibadah ada bekto kecuali ibadah ada sing ngangkur sekali bekto ada saya buang sekali bekto ibadah terus aneh orang sekali ibadah ni ka andi hemar bine keng tak pelako sekali ke di andi orang andi himar ni mesti pelako muncan mungkin himar ni ka kebay sape oh tapi jeren karena himar ni ka iya tasambi bebene jeren himar kene keledai andi himar walam yastamilha fi syai'in sama sekali tak pelako pangger do pakane pangger fasa'ala mengko takon hu ing rajul sapa insanun manungso an sabi imsaki ha saking sebabe ngeker ing napa niku ngeker ing atanan tanya ki bi orang-orang ning sekitar mereka karena orang seibadah ni kan ning situng tempat ada orang pas terus pangki cek ning tempat ni ke bada orang adi ibadah aneh andi himar teh pelako sekali bene tekeng himar ya tak pelako teh beda remah pangker malolo tanya aki bah mate pelako himar mete kebe wakmu mete kebe nyengkal te kebe sewa aki tanapa qala mongko jawab sepis rajul ma amsaktu orang ngeker sapa ingsun ha ing atanan illa li uhassinna terapun yen to ngrekso sapa ingsun biha kelawan atanan farji ing kemaluan ingsun wa kana lan weru sapa lan ono sapa si rajul ono iku la ya'lamu orang ngerti sapa si rajul yakni rajul Arabi menika orang ngerti tahrima ityanil bahaimi ing harami nekani hayawan falamma arrafahu mongko meruhaken sapa se insan hu ing rajul meruhno bi tahrimihi kelawan harami ityanil bahaim asfaqa mongko wedi sapa si rajul wa bakalan nangis sapa si rajul bukaan kelawan nangis syadidan kang sanget bareng pone tanya aki ba sampian nek andi hayawan keng teh palakon apa maksud teh engkau ring wabu hayawan keng tro ngeraksa dan kok maleta azina engkau randi syahwat kia engkau randi pengetero kia keng kok tak kenceng sabi ini ya tadi engkau male farji kok montero yang cemburin himaria oh tadi sambian nih ketak gelem abineh takut terganggu ibadah tak gelem abineh takut
ngeluangin kesibukan ibadahna, takut sampean ni kemelenceng, takut raja tanggungan, terus sampean malah himar, mun sampean terong ngancing nikah. Iya cong. Dan sali ibadah dia. Ibadahna tak nyacat. Keng sayang la ya'lamu tahrima ityanil bahaim, keng tak ngerti cek hukum ngancing hayawan ria haram hukum. Engki juga empat be hukum zina ni kah. Orang nekanin hayawan ni kah. Macam nyecel embi nyecel embi, celing embi mak tero. Keng tak beres kalau orang je berarti. Cak celing embi tero. Celing banyak tero. Ngap perasaan rasana banyak dia jecel. Ya pada ni hukum haram bantu saraja pada bi azina hukum walaupun bi haim, walaupun bereng apa? Bereng hayawan. Walaupun bi hayawan taon le. Ni ka akibat apa? Akibat orang se ibadah tandi ilmu. Tak ngerti dak bereng si haram. Ku lebih sampean ni kebanyak si tak ngerti dari perkara si haram, Pak. Ben perlu ka onengin ibadah ni kemun karo apa jeung apa sakana kene kelar. Ibadah ni ke sepaling raja, sepaling berat benih ngelakonin nikah. Apa? Jauh dari maksiat ni ke ibadah paling berat, Pak. Tak ngerasain orang, tak ghibah, tak namimah, tak ngakan bareng si haram, tak zina, tak mabuk, tak judi. Nikah adalah ibadah sepaling berat ni ke benih ke Gusti Allah sepaling bernilai muka Gusti Allah. Benar ibadah ahli solat tapi ngakan dosa, ngakan ahli maksiat, ngakan barang si haram. Tak catat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sing ngakanan barang si haram tapi ahli ibadah tak bakal terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matabu kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bih. Kamma kamah bedeteking setombu dari perkara si haram walaupun ahli ibadah kengkakanan haram, fannaru aula bih, maka neraka selebih pantas selebih tepat tempatin orang sekakanan kelak dari perkara si haram. Mereka mun bade orang ngacualen mun sampean tak melia cek rasane orang ngacualen ni kesaungku ni king tero aja ge tak ngakan perkara si haram tero ala aku. Mun sampean tak bisa bantu, tak bisa nolong, minimal cek cako caen, cek kiri cek tung tontung. Karena orang ni terus jadi orang si terjaga, si afif, tak terus ngakan perkara si haram, seneka. Tapi walaupun ahli ibadah, walaupun ahli taat ke Gusti Allah keng kakanan haram, tak terima. Wa ta'atun mimman haramun yakulu mithlul bina'i fawqal mawji yuj'alu. Wa ta'atun kelakuan se taat dekat Gusti Allah mimman haramun yakulu dari orang se kakanan haram mithlul bina'i fawqal mawji yuj'alu. Ni kepada orang abangun ya tasatase, Pak. Ada bangunan di tengah tasik je. Cek saking ada bangunan di tengah tasik ni ke banyak perumahan yang tengah tasik ni kan. Duri raja no ombak tak bisa. Maka ombak ni kah sebisa maancor dekat bangunan sepeda kecukan perkara si haram seteer sekalakoh perkara si haram aneka ombak ibadah sehingga ibadah banyak ngak napa tetap ancor bakal musnah bakal sia-sia sebab perkara-perkara si haram. Oleh karena itu ibadah ni kah benih kun cuma solat meloloh benih apa sah benih yang cuma melak malam tahajud sampai dalam semalam tak kalah penting deer ni kecukan perlu jaga karena kalau deer ni ke insyaallah sebagaimana ada bunas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Sayyidina Abu Bakar Siddiq kun wari'an takun a'badan nas kun tetia orang sewara jangan perkara si haram bareng si tak jelas halal lah tak deer mengremeng ada halal apa haram ada halal apa haram mamang sambian cek kakan je lah jadi orang yang warok jadi orang yang ngestetek dalam deeran takun a'badan nas
Maka ku lebih sampean tadi orang yang paling ibadah manusia bila kalau panjenengan aja ke pereng saya masuk kalesan yakni teureun boneka. Artinya walaupun ahli ibadah tapi teureun haram tak catat dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar yang ahli ibadah ni kah? Kun wari'an takun a'badan nas. Setiap orang yang sewara aja ke teureun cak sampai ngakan pereng saya haram. Apa boleh pereng saya haram, pereng saya jelas tak jelas halal lah, mungkin lebih banyak keharaman te'er takun a'badan nas. Maka kalau panjenengan teti orang saya paling ibadah manusia dekat Allah Subhanahu wa taala. Penting ilmu, penting nyari ilmu, ngaji ni kepenting karena kan kui keselamatan ibadah kalau panjenengan supaya terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmul wajib ala kulli muslimin wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.